Magkilaw na putag tamban dol. Katong isa ka video na ko nga tamban niya pon. Giabot na og 840,000 views dol. Ambot ka kini dol og wabot pa kani. Presko kani dol, labas kayo. Oh. Dol, technique dol. Pag humagimbis dol, padulab para makita nila. Oh, dol oh. Dol oh. Basta presko pa kay dol, padala gid sa dol. Oh, dol. Araw. Oh. Presko pa kay na dol. Katong kaingon og dubok dia. Shout out sa imo ah. Di ba na pwede kilaw ng dubok dol? Kilaw ta dol. Naara dol oh. Pwede naman ni siya dili but paano nog bukog dol pero lami gitong way bukog yun. Para lami kitong kaon dol ba way bukog. Way sabit bitaw. Kaning dako dol ato ning tulahon dol. Tirada dol. Dol oh. Oh, dol oh. Bentag maabot nig 1 million dol. Views dol. Kaya tumiagi dol. Nag 100 840k dol. Views. Dali kani dol. Gagmay siya nga tamban. Lambi kini kilawon, gagmay.